Ovaj svet bez lepote ne može ni tre. Više od 300.000 korisnika za manje od 4 godine. Apollon platforma koja gledaocima nudi bogat filmski i serijski sadržaj ima razloga za slavlje. I baš u mesecu kada televizija Pink proslavlja jubilej, došli su do jubilarnog 300.000 korisnika. 11. je dan, 11. događaj od 30. povodom 30 godina televizije Pink. Platforma Apollon je jedna od najmlađih, ali projekata koji je u svakom smislu ultra uspešan, a pre svega prema broju korisnika, prema čemu se i mere ovakvi projekti, je preuspešan i danas smo, zapravo pre nekoliko dana smo došli do 300.000 korisnika, danas smo već na 302-303.000, ali danas ćemo uručiti tu nagradu, tako smo i najavili da će 300.000 korisnik i jedan mali znak pažnje prema njemu biti dodeljen 11. Tako da iz tog razloga nismo to uradili pre nekoliko dana zato što je po redu sada stiglo, ali smo znali da ćemo već biti preko 300.000 zato što otprilike imamo procene kako to napreduje. Apollon je za nas veoma značajan projekat iz razloga zato što mi imamo sada i svoju produkciju filmsku koja snima 52 filma svake godine i ti filmovi se ekskluzivno mogu prikazati na Apollonu. Ono što će biti novo to je što će Apollon imati i nekoliko svojih kanala i još je veoma značajno to što ćemo mi već od novembra meseca za dvogodišnje ugovore individualnim korisnicima poklanjati televizor koji već u sebi ima instaliranu i aplikaciju Apollon i koji će imati tih nekoliko kanala Apollonovih. Tako da projekat koji ima 300.000 se važi za ultra uspešan projekat. Setite se, veliki kablovski operateri sa 100.000 su se već važili da su veliki kablovski. Apollon ima 300.000, mi smo zadovoljni, ali mislimo da će to za nekoliko godina premašiti 1.000.000 korisnika u celom regionu. Su Bosna i Crna Gora tek počeli da primećuju da je Apollon jako značajan. I evo za komparaciju da kažemo da je u Srbiji tih 300.000 tačno 5,5 puta veći broj od Netflixove penetracije koja je oko 60.000. Tako da nemamo baš mnogo razloga da budemo nezadovoljni ako smo 6 puta ili 5 puta bolji od velikog Netflixa. Evo, izvolite, ovo je mali znak pažnje, zapravo nagradica zato što ste imali malo i sreće, da budete baš 300.000 korisnik. Tako da, ste zadovoljni? Kako ne, iznenađena i zadovoljna. Super. Hvala puno. Kako bi opravdali poverenje korisnika, ali i privukli nove gledaoce, iz Apollona najavljuju hollywoodske hitove, domaće izdanja produkcije Apollon, kao i brojna evropska ostvarenja. Mogu da garantujem da kvalitet Apollona ne samo da neće padati kako godine dolaze, nego će rasti s obzirom da će vrlo brzo taj broj sati da premaši 30.000. Radimo jako, osvajamo tržište, svakim danom se trudimo da baza korisnika raste, a vrlo brzo nadam se da se vidimo ponovo za 500.000. Voljela bih svakako da se nastavi filmska produkcija i mislim da je proizvodnja domaćeg filma jako važna. Mislim da to gledalci najviše vole da gledaju i ono što vidimo po analizama, serije i domaći filmovi su najgledaniji sadržaji, pa onda idu recimo animirani i tako dalje. Filmovi Apollon produkcije punili su bioskopske sale i oduševljavali publiku, pa nema sumnje da će i u buduće ostaviti trag u srpskoj kinematografiji. Mara Dragović, televizija Pink.